파트너랑 딱 꼼짝하자. 여기 있다. 아직 못 해. 그래. 싸면 잘해. Em dắt má cái phao đi xong rồi thay điện này. 응? Tinin bank nifty ni option hangke market sharp uptrend pore tau downtrend tongo normal tona market ni condition hingke sing orogo antar khaige to gambu khair ma hamu profit kaino hingke tabuk hingke market bini support level hai nyai support na nyai sang thanai sang thang tongo ke nifty chart nifty bo same bo base kalam karo trend line same support nakha 18,500 570 orang bawa support nawi hai bawa saga market ke singron nifty no entry na ke long thana ke orona sini nang tongo entry tongo ke ini stop loss to oron nai mano stop loss ini o je hammer ni talawo stop loss tongai target 1:7 1:2 right first target same bank nifty bom hanjung tongo bank nifty bo je red candle ni saga tangke ini saga bung thangai nifty o entry khamung sungkhe to entry khaimano kibo refresh entry khamung sungkhe kenaro option trading khainaro bagai jidino ke swnarmo sungkhe comment rok khaimano option trading khai bo kaham income khaimano omo hingkangkhe saimano share market no joto rangni asol kaisa desh ni orthonetik hai kaham hamya chung share market no idea khaimano hingke tab india ni share market ni kita tahu belai kaham kemono share market no trade rok khaimano sungkhe no comment rok khaimano tai account khulmano sungkhe noro account khulmano link tongo no nainao description o link rijak tongo link keha no account khulmano bank nifty bo sharp downtrend pore sakan thang tongo
fresh entry hingke oro bank nifty ni fresh entry hingke बिदिनो सेफ साइड खालामो जोंखे दाबो जों एकटा जरावलाय नाथिं दंमोन हिसाब आं इंगे दाबो मार्केट साइडवेज फोन दंमोन LDFC Bank नायनो दाबो LDFC Bank होननायखौ बाहाय HDFC Bank was taken downfall ni pore sagabang thang tongo HDFC Bank o HDFC o by boro kemana yang kan 1608 ni thagaw songo by kemana no ke bini target ta thanai pray 1616 ba tin high 1618 thangmano HDFC ni Irasin saka thangke bank nifty o callback thangmano even first target tongnai 43,300 43,300 first target entry hinge borongna nangai jidin entry khainai fresh entry buy thanai rok hinge solid din miss khainge saka thana hinge 43,100 43,000 80 81 entry jidin first entry jidin fresh khaimano jidin first target hinge first target tongnai 83,300 first target bini thangke the same nifty first target ke 18,607
Ini yang satu nanya yang keluar sampai mulai malah ini yang Bank Nifty tolak tekan Bank Nifty tolak kai tonar rongke ICICI Bank rongke ICICI Bank begini ini support rongke ICICI Bank support rongke 920 ini support bode tolak thang jaga tong ho pista coin dong ho tolak thang nam tolak kai jang Axis Bank rongke Axis Bank rongke Axis Bank sakan thang dong tolak ni pore up move bulu dong tabo Axis Bank first target ronai 906 first target Axis Bank ni SBI rongke SBI ke SBI bukro saka thanai rongke 608 saka thangke 612 pon thang sini 612 ke bini down support hingke SBI ni support hingke bro SBI ni support 605 in support zone SDFC Bank bo buying zone no tongo SDFC Bank SDFC Bank ni first target hingke 1616 buying zone hingke buying zone hingke asuk Bank Nifty ni SDFC Bank bo kabang tahun tongo
Kenapa option trading kayaknya nih kalau buji ya, orang komen kaji, orang just kemen tuh sanai. Ingkita tay video kasih tuh tunggu, account bagi tum nang, bagi trading kayaknya ya nih video roko, terus kang roko nai tunggu, channel lo subscribe kaji, share kaji, bagi trade kai income rok kaiman angro, channel lo tunggu video roko nai terus kang salo. Tai sing invest rok mo bhai khane bu jaga invest khane amar busung bas ko salo no channel lo phone nai rok nai manai no channel lo subscribe kedi share rok tai
Ondan sonra burada hemen koştuk. Sonra burada buradan sonra sizi buradan sonra sizi
HDFC Bank to sakan thang tongo hingke market sakan thang tongo HDFC Bank ka sakan tongo bank nifty no ICICI Bank bo sakano hingke oro bini first resistance manai 925 first resistance okay amoni joni sabai hingke ICICI Bank thanai bini ICICI Bank ni break hai hingke de high kono mano ICICI Bank Nifty ni keno trading account khulama sungke link tongo link ti description habi link tongo link ti thangai toro account khulmano tai sung option of trading khai bagai tai invest khai bagai bunoro account khulmano inke somoi kri rok jara trading hai somoi kri invest bo khai mano invest khai manai sung bank app di rogo khai bo 7% se mano kintu o jaga chini share market o inke invest khai ke sung mani unlimited chini income unlimited interest jan khana unlimited interest bo hai mano inke sung kwbangma company invest khai mano Reliance rogo khai mano Adani tabuk to Adani khai mano Adani no tabuk Asia ni top rich people joton ganang tongo inke sung o Adani company bo sung invest khai mano inke sung Adani pari khe sung bo bari mano inke amo bagai norok account khulmano share market account khulna bagui norok link tongo description o link rijak o link ti habi norok account khuldi inke bank nifty ni je call o tongnai rok hingke khulna tongmano khulna kwrwi.
tamingke no kisamisa songnamo bini songo tau first bini songono bini support the support namani hengke bisuri 43,100 43,092 bini support orbo tongo bini temporary support hai hengke bini sini stop loss bino 43,040 hengke tongono nasingui call bokangno market akono aste aste phone thangnai being the first target first target 43,234 nifty first target 18,607 SDFC Bank ni market pelabang sama SDFC Bank ya red candle kaisang mabagai kevin aro support no break hekele 1600 605 করে থাকো না support no na jabe aise bank
जोंनि साथाम दङ SBI SBI kita tolong SBI oke SBI go previous loan break ya mau kita hire dong oke uno pun break kayak gitu sumpah lama kan punya put banget kang mana SBI ya SBI ya अपना ब्रेक है क्या है सॉरी 606 का ब्रेक है क्या वो बात का मन SBI है मुझे कॉल के पूरा होगा क्या कॉल के वो थोड़ा 608 इसका था कॉल बहुत होना SBI ओके कोडाक बैंक है क्या sideways sama dengan Indus Bank bos sideways ko support naik tunggu oke 1171 cross ke buying by tunggu Indus Bank ko Nifty market actors are sideways tolong ya haka tolong nih oke apa nah sek matching mai arok nangke ektan pore kamun jawa dekta arok ini yang fungo ke har dostan bisingano kol ma put na banyai pai paina gara matching tong mai arok tan ke omun pore je somoy nangke market time pass kayo saka tolang mungno invest kayo nai price action na ke bank nifty bo higher high lower high nung tong lower long tong jang logi sim call bukhak tong ka full kan tong na call rock full tong ni market ekta samkhana bini bo kaha direction thangana kakono call tong ni tami ko stop loss 43,040 uri jang ke problem free market ko sa thang tong ha market sagan thangna chance tong tini ke nifty to break hai je ha bini nifty nifty ko sagan thang tongo ke bank nifty ko sagan thang tongo ke buying tongo rok ke profit ning tongnai
quarter candle here.
네, 무슨? 어,
500.
Mau sih jangan dipasang bro. Sih, bertonton ini tadi. Fresh entry above 43,120. 190.20. Laying Nifty fresh entry 43,120 above. Buyer full to tormo tamu dia tapu na si tona siwa nazar kol nazar full toni marabuju candle sebelah marabuju candle. Tahun buat
Então tá. Então isso. Numara bodomo. Não.
해주세요. HDFC move. एक्सिस बैंक ऊपर खींच रहा है. एक्सिस बैंक सारा खाता हूँ. SBI sideways. SBI sideways. Kodak. Yes. ICICI बैंक नीचे आने इधर सपोर्ट लेगा. 923 पर सपोर्ट है इसका. स्टॉप तो नहीं बोल सकते, फिर भी सपोर्ट ले सकता है यहाँ से. ऊपर जाएगा. HDFC बैंक बी साइडवेज है. HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी अपने आप ऊपर जाएगा. बैंक निफ्टी का मूव ऊपर ही जाने वाला है. अभी निफ्टी का तो टारगेट कंप्लीट हुआ है. निफ्टी का फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है. निफ्टी को तो अभी ऊपर और भी जाना है. निफ्टी का सेकंड टारगेट होगा ये. ऊपर जाएगा तो इसका सेकंड टारगेट होगा.
दोस्तों मेरे यहाँ पर नेट बहुत स्लो है, इसलिए स्ट्रीम को यहाँ पर ही खत्म करना पड़ेगा। ये नेट बहुत स्लो हो रहा है यहाँ पर। यही बोलना चाहूँगा, निफ्टी में फ्रेश बाइंग अभी 18,607 के ऊपर है। फुट के लिए तो ये नीचे का 18,568 ही रहेगा। फुट के लिए अच्छा मूव मिलेगा, इधर नीचे जाएगा तो। बैंक निफ्टी का मूव, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी को भी ऊपर ही जाना चाहिए आज तो। मार्केट ऊपर खींच सकता है। एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी अभी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। नेट ही नहीं चल रहा है इधर भी। निफ्टी का टारगेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी का अभी नहीं हुआ। बैंक निफ्टी का थोड़ा एचडीएफसी बैंक का मूव ठीक ठाक। ये भी ऊपर ही जाएगा। आईसीआई बैंक का आईसीआई बैंक ही नीचे ले रहा है, सो निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहा है आईसीआई बैंक। लेकिन आईसीआई बैंक का सपोर्ट लेवल भी इधर ही आ चुका है, तो ऊपर ही जाना चाहिए। अभी मार्केट को अभी ऊपर ही जाना चाहिए। एक्सिस बैंक में भी बहुत खिंचाया। एक्सिस बैंक तो डे हाई के ऊपर भी जा चुका है, हाई भी ऊपर ही जाएगा। शायद ये भी नीचे आ जाए। एसबीआई नीचे नीचे जा रहा है। एसबीआई में तो बहुत गड़बड़ी है अभी। ये तो बहुत गड़बड़ी है। ये सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा यहाँ। नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इसका 605। तो इधर से घूम भी सकता है एसबीआई अभी ऊपर।